Asithobeke sinibingelele cause ingane zakwethu emndenini wethu waka TikTok kunini manje kusemini nje bebada senze nje bafowethu ngila epolice station yase Jimiston. Okay, that's beside the point. Ngane zakwethu uyabona kwesinye isikhathi ngisazokwenza ngichaze ngodaba la X-Rape ngicabanga ukuthi bafowethu ngiyanikoloda incazelo nazi but leyanto into eyenzeka 3 years ago, that was even before ningazi or before ngidlala uTikTok, incident eyenzeka phakathi kwami necustomer lami like 3 years ago. So ngizonichazela bafowethu nani futhi okunye nokunye niyozibonela nani kuMoja Love, but ngisazochaza but nje basically customer lathenga imoto, maliqeda ukuthenga imoto yafa imoto. Ukhumbule uNtokozo udayisa imoto zabantu, lokhu ube nakho engqondweni ezingikutshela mangabe sayifila imoto icustomer la ibuyisa back. Ama proofs ke nginawo, that car was sold for 51,000. I think ingenza only 2,000 rands kuleya deal. Nemoto futhi ngenhlanhla ikhona isasekhona, wayidonsa ke wayibuyisa la eJardini. Mangabe sayidonsile imoto wayibuyisa eJardini, kwafanele ukuthi ngilungise imoto eyayifi center console. And ngangeke bafowethu ngesimanga se 2000 bese kuthiwe sengilungisa center console ka 28,000, akuyenza business sense. So kokunye nokunye bafowethu ngisazonichazela ukuthi kwenzakalani ngoba ngicabanga ukuthi yini abantu engibakolota incazelo vele kwakufuna ngiyenze ivideo before, just I wasn't sure ukuthi bazoyiveza nini le episode nginichazele. Impela nje but incident eyenzeka 3 years ago, that was even before ngibe no TikTok. And then njengamanje sibhizi ne deal yana imoto iFortuna. Le moto iyahamba eThekwini, iyathengwa. Umsebenzi kaNtokozo lo hlanganisa umthengi nomthengisi, yilowo kumsebenzi kaNtokozo futhi uNtokozo usewenzile kumsebenzi wakhe. Cabanga ukuthi bafowethu niyayibona then nayi imoto niyakhumbula le kade ngiadvertisile hayi eThekwini namhlanje. Alright, ake sivale kanje okunye nokunye sisazoxoxa bafowethu yabo. Ngicela nje ukuphendula iX-Rape. Ibona abantu labo engingadila nabo nengingabachazela engingachaza ngeincident yabo ayilawa amanye abantu abakhulisa ama page abo. Angicela ukungazibandakanye nalezo inkulumo. Angisiyeke nanomuntu womsindo ke mina bafowethu ngiye ngikhulumele nje, kodwa hey mase kunomsindo weingxabano angisiyi umuntu weingxabano yabona. Ngale kwalokho nayi imoto iyahamba eThekwini, uyabona ukuthi uNtokozo uyaqhubeka nomsebenzi wakhe. Uxhumanisa ini na uNtokozo, umthengi nomthengisi. uNtokozo akawenza ama rent to own, akanayo into ekuthiwa